Selam aleyküm dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün acayip cumartesi. Demek efirdeki Bala Land yayını. Biz sizni sağınıp karşılayımız. Ve Balaban istekine çalışma hazırmız. Aliye, sen fark ettin mi? Biz çoktan güzel tabiat hakkında laf etmedik. Evet, fark ettim. Onun için gel bugün bu mevzumuzni canlandırayık. Bu pek güzel fikir. Ama başta birinci levhani bakmağa teklif eteyim. Ночью надо спать, чтобы появилась энергия, чтобы чуть-чуть вырасти. Что набираться сил и идти в детский сад. Значит, нужно спать, чтобы хорошо расти и чтобы наши органы работали. Потому что отдохнуть, потому что устаешься. Устала выспаться. Тоже набираться сил. Потому что ты весь день устаешь и хочешь ночью спать. Днем всегда светло, а ночью становится темнее и темнее. Білесің ме Женеке, мен табиат дегенде Дерал Қырымның дақ ve орманларını tasavvur etем. Demek mende de öyle tasavvur. Çünkü biz ormanlarımızı pek sevemiz. Sen hiç işitken edin mi? En Balaban ormanlar kada yerleşi? Okugan edim, en balaban ormanlar taygada yerleşken eken. Doğru, ama taygadan gari da Amerika cüngleleri en Balaban orman sırasına kireyken. Demek dünyada iki yerde en balaban ormanlar yerleşi. Aslında ormanlar hakkında malumat çok, lakin gel onu lütfumuzdan son etayık. Merhaba dostlar, siz endi meni qayda olganimni anladınız mı? Elbet men yang'in söndürücüler çalışgan yerde bulunam. Я работаю пожарным уже более 15 лет. Эту профессию выбрал, потому что она мне очень нравится. Она на самом деле не из самых легких, но бывают такие моменты, что бывают и сложные моменты, когда мы выезжаем на пожары, где приходится спасать людей, детей, животных. Естественно, мы выезжаем не одним человеком, отделением, минимум 5-6 человек. Поступает сигнал, не превышает минуты. Должны выехать на фасад части, естественно, были в боевой готовности. Это одеть боевую одежду пожарного, сесть в автомобиль и выехать на территорию, на фасад части. После приема сообщения нам дается 1 минута на сбор и выезд по тревоге. Yang'in söndürücü bu tehlikeli zanaat. Onun için ular çalışganda maxsus orbalar kiyilir. У каждого есть своя пожарная одежда. У каждого есть каска имеется, курточка вот такая вот, на которую он надевает. Есть ремешок поясной с топором пожарным. И имеются вот такие вот штаны. Когда произошел пожар, вызов на пожар, выезжая, пожарный подходит к этому столу, одевается полностью, штаны сначала, потом курточку, поясной ремень и после чего каску эту одевает. Yang'in söndürücülerinin машинасы çok элементlerден ibaret. Келіңіз бір қаштанесini білейік. Здесь у нас находится пожарный автомобиль. Он предназначен для доставки личного состава, это пожарного расчета, к месту пожара. Здесь у нас находится в салоне, где находится пожарный. У каждого свое личное, видишь, сиденье находится. Вот, каждый заходит. Когда одел пожарную одежду, пожарный таким образом по ступенькам забегает в салон и садится на это место. Шансовый инструмент. Это кувалда, топор, ножовка, лом, пожарный топор. Насосная станция. Чтобы водичку подать, водитель подходит, вот пульт управления, он таким образом подключает этот пульт. А пожарный таким образом берет пожарный рукав
Он самый экономный рукав, где идет за секунду 2 литра воды уходит отсюда. Он очень экономный шланг. Он таким образом, длина у него 60 метров. Пожарному, чтобы удобно было подбегать, водитель подходит, запускает насос, а пожарный бежит к месту пожара, где может потушить огонь. Имеется у нее еще вот такая вот насадочка. Она вот таким образом подключается. Можно, естественно, тушить и пеной. Нажимается вот так, вот ручка у нее, где оно начинает водичка проходить. Пожарные стволы. Когда пожарному тушить, вот, держи. Он держит за это ручка, вот правильно направляет, да, вот так. Одной рукой сюда держишь, а другой ручкой. И если надо кран открыть, нажимаешь вот таким образом. Перекрываешь и закрываешь. Сюда соединяются вот эти вот рукава, которые у нас здесь находятся. Як мисулет Лизина, яссыз янгындан куртары жолмага истедиңизби? Алие, я сен білейдіңмі, ән сық өскен орманлар Финляндияда ерлешкен екен. Финляндиядан соң Черногория девлеті келе. Мұнда да пек çok орман бар екен. Ән yüksek терегі есе Америкада табылған екен. Evet, мен bu теректің фотосunu көрдім. Оңа секвоя терегі деп айталар. Aslında секвоя дүнияның ән yüksek ve ән қадими терегі сайыла. Öyle En yüksek olğanlarını біледім, ama en kadimi olğanlarını endi eşittim. Мирақлы малюмат бітмей әлие. Оны нефбетеки рубрикамыздан сон девам етерік. Орманларға бізім сияреміздің ақжігерлері дейлер. Оларның ярдымымен инсанлар керек қадар кислородны алалар. Дүнияда не қадар чешет дүлбер ве ажайып орманлар бар. Бүгін келевхамыз ісе оларның әң güzellері аққында. Бірінші ерде Польшада олған мерақлы бір орман тұра. Анда тек ине япрақлы қиыш тереклер өсе. Мерақлысы шунда ки епісі тереклер айны бір тарафқа қиышқан. Умумен анда 400-ге яқын тереклер өсе. Невбеттегі орман есе Аризонада ерлеше. Тереклер дағлар ішінде өсе. Оларның чоқысы бұ ақ тереклер яда осина, яда сары чамлар, сосна. Оларның япрақлары ажайып бір ренг чешетлеріні кетірелер. Алманияда есе қара орман бар. Оның екінші серлевасы Шварцвальд. Оңа қара орман адыны берділер. Чүнке анда тереклер о қадар сық өселер ки, ең парлақ күнеш нұрлары біле тереклерінің арасындан кечіп оламай. Ве бізім жедвелімізде соңке олған Япониядaki инд қамышлы орман. Бұ уникаль ерде инд қамышларыны чоқтан-чоқ чешетлері сачылған. Бұ кішкене бір тереклік дегіл. Орманның тереклері ғайет yüksek ве әркезінің диққатыны чекер. Женеке, рубрикамыз олған арада телефоныма мерақлы малюмат да келді. Кене орманлармен бағлымы? Evet, ormanlarla bağlı. Dünyada tereklerinin sayısı insanların sayısından 60 kere ziyade ekan. Bir baqanda bu çox, amma tereklerin sayısı kun-kunden azlaşa. Evet, onun için ormanlarga muqayt olmak gerek. Bilesizmi Aliye, bazı yerlerde terek saçkan adamlar da var. Bu meraklı mevzu. Onun için kelin sonu levhamızdan soň bakayık. Selam aleykum, efirde haberçikler rubrikası. Stüdyada men Ayşe ve kardeşim Elmas çalışamız. Bugün biz kainat haberlerden başlayımız. Kosmonavtlar birinci kere kainatta biber ısırıp, özleri de onu aşağanlar. Bu kırmızı ve yeşil çili biberleri eken.
Бу себзен хуланып, олар тако адлы Мексика ашыны пішіргендер. Acı biberini yazda saçkan ekendер. Yerде ise kaynatnen en çok Braziliya devletinde meraklana etkendер. Анда Николь adlı 8 yaşlı işçih 18 tane asteroid açkan. Böylelikle o dünyanın en genç astronomu olması mümkün. En meraklısı şunda ki o asteroidlarga belli alimlerinin ve ana babasının adlarını bergen. Bugün bu haberlerin epısıydı. Gelecek yayınlarımızı kaçırmanız. Görüşkенде! Biz levhamızdan evvel orman saçma meselesi haqda ayttık. Bu pek gerekli iş. Sen aytkaның gibi bir ya da iki adam terek saçsa ormanlarımız çoklaşırdı. Bilgenimiz gibi tarihte böyle adamlar ve onların ormanları da var. Денеке, sen biliyordun mu? Rusya'da dünyadaki bütün iğneli tereklerinin yarısından çoğu eken. Gerçekten mi? Eşitmedim. Demek o yerin en güzel havası. Evet, iğneli terekler olgan yerlerde hava pek temiz olarken. Doğru. Şimdi ise rubrikamızın vakti geldi. Kar yağar dane, sanki kartik pervane, kanatları bembeyaz, onu karşılay ayaz. Söz kelimi iğneli terekler pek çok ekenler. Mesela narad 500 yılgaca, çam ise 350 yılgaca ösmesi mümkün. Men yakında terekler hakkında bir meraklı malumat öğrendim. Ular faydalı şeylerini çokça yerden değil de havadan alalar. Acaba bu nasıl olayken? Doğrusunu aytsam, men bu malumatga şaştım. Doğru. Ya sen kadimi terek hakkında bir şey bilesizmi? Bizim Luğaçıq rubrikamız o kadar kadimi değil ama aynı öyle degirli. Selam aleyküm, benim sevimli küçük kardeşlerim. Luğaçıq rubrikamızın vakıtı geldi demek vakit olganı gibi bugün de biz sizlerle ana tili bilgilerimizni kayvileştireceğimiz. Men sizlerge kene de birkaç yangi frazeologizm hazırladım. Keliniz olarını ezberleyek. Oşak kaynatmak, чесать языками. Oyun etmek, обводить вокруг пальца. Отunu patlatmak, до смерти напугать. Зор белядан, с горем пополам. Bir kapekке kozunu oyar, дрожать над каждой копейкой. Bir yerde mıhlanıp kalmak, стоять как вкопанный. Козляры yollarda, высмотреть все глаза. Akıl tapmak, взяться за ум. Балачықлар, бір кересі мен сізге айтқан едім, ұнытмайық, фразеологизмлер әлбетте біздің нұтығымызны яраштыра, ама оларны кереклі вақытта қоланмаға керек, ве инсанларның жанына ағыртмамақ керектір. Мен сізлернен сағлықлашам, Luğaçıq рубрикамыздан айрылмаңыз, ве ана тілімізні güzel біліңіз. Aliye, senin aklına gelmedin mi? Biz bugün aytkan malumatı Kırım'a da kelişi. Evet, Kırım'da da iğneli terekler öse ve onun da en kadimi tereki var. Bizde de tereklerge muhayt olmağa tırışalar. Ormanlar saçkan adamlarga ise istekli koşula bile. Bugünge ise yayınımızı yakunlayımız. Gelecek programmalarda görüşkенде!